Dari ngasu sulong lingo pat bakum ke parti ba claim ba ke parti jong pai ba Voice of the People Party. Amara kipor kibarang hasua election. Nanang dep ya kabanya keren ba di presiden beton brom jong ka VPP. Bangong tokot no si yang sangut. Ngenya keren. Laga di mentang inwan. Laga di lasay inwan. Kawai kalong ba ngikwa pan pendep kiki ibro. Namar ba nginom la asyu bangin compromise. Mo nginom la asyu bangin bangin nang do no ya kata kala kelenti banai ke jingkermen ya ke jabendriu. Ngim ku asyu ta ke japat ke japra. Mo ngikwa pan penkut ya kini kiki. Tinrai hati ki por kadi so election ti presiden brom-brom yang dan por ngim dan por tengong henry ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klampep kidi ki ba kamtam presiden batrai sistem brokwi gari si janti ang ii kata ngisutu henry pat ka bakam hakmat du ka bakam crowd du kadai kata ka bangin kendu la kadai tang sikentan akan ta kalabiang tenre kam semala ban long tiga pui adu put ba ngi du ngla show up no ti kombai doktor Batskem beri spokesperson jongka VPP. 8 pau bai ka kam jong ba dal bot sai karen ladap KMDC. Temu ka digani ka bala 8 pau. Bakila bu lupa ya kata ka rai. Kaslom bakin 4 pau pa ba mayo ka kata par election. Ada sim nunu ka action yang di nrei ngapan pau pa kajing sulingo. Ka bakraw ka kendit. Hoi kila ai ka syukos in writing ngarong ai in writing. Likum lu ki hun ken habang nadon bentalang. Ban pelong do long senam ya kasing VPP ko mereka Voice of the People Party kani kajing suspend kajong kilay snem kani indirectly bakila be nga ni tama ko pagkan mau tani ko ba kumanga pagkan mau bang ko banrung sa ka party kabanganum ko ban misyo stang na don ka dawba mo ko song tha song don ka dawba na dengan dia ni tho po yung mani ani dia bitho po ku don ka dawba ni ha ban khlan tuat kasing VPP du nrai hadu mentang ngampat priang hoi karai ka bagsim maki ka bakiong baka no one is above the party tenrai ngapa as ko nong tani ko wi hangala de party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo kajitip lami ka kraw bunsha bane kata ka an ko sito tamang nong naktinong wi consciousness is far greater than the written law. Ngapa kuat ibang keren sibun kani anak kuat iban keren anang puson mata nomor kadi the Voice of People ngampu asu ban keren i sipang jongki ngampu ban keren i sipang jonga dengan kuat keren tangki ki iban ajing sai ban bet kami tu sembai ke jing sai segi pat bakin duk sutu mari the Voice of the People Party kini ngasukya mensiam ki ba ki batoin ki ba layo ka khat prasnem ka kerta napo konstituensi jonga Kibadi po konstituensi beberapa cepat konstituensi kibam paju kerja namar kelayo ya tak jingit bak jing sanya nang aku nom ikmat ban ngarung layo tak jingit jing sanya lagi nakui election samtali election but MDC wala mali ngalayan kam compromise ya ki issue aku aban ong ki bakin sudiaw mensiam wala ka party indirectly kala be nga ngai wala dang miyo su pan keren haga kerteng joko Voice of the People Party. Henry nga nangye keren pat haga kerteng joko Voice of the People. Pat ngadang perkat mata nga puson nga try nga pan pendem dia ban puson. Manta ini ka por. Kabarang day gani ka. Por ka bangitip kum krisang. Kadang doan na prengka period of Lent. Hadien jong ni ka. Paska hadien jong gajing mipat jong Jisu. Moka isa kabanga let's sing sa one nasakot ipiki palo press bangan sa keren once and for all ti kita diwe bang squad ka pau man chopi bangam priang namar kan eu kan bakin khot hok lai ke in writing kata ka suko ngarung ada panpai ki in writing kumno ki hun abang la palong do long snam lang ya ka Voice People ngasu komen ngasu sarong apa ngai ibal pai ba ki it ya ka VPP kidai ban it namar mangi ngilahi kai pai ba kin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kam di kasin ka banikong mangyai kalanti jing sa bang kajing sa kanto
Badak jia nanti jo bejim jonga ngam le ngam jule ya ki ga bangan le man yo man khin ti ta jero ne bangan beng lei hani ka kenti jong ni ka isu go beting ko par ka seng aku manong tani ko wei aku atang ban bet yo sembai seki pai ba barang ni skam obong sembai pat mangapa ngahab nyai ne compare dak tar jing syak kan beng don ki bakaran din no basak kan beng basak kan tho basak penrem ni ladang apai seki por balik lapor bok klep ka khna masak kan tho banga penek marui le ka khnam kane lapor banga ngarung seka VP ngarung halo kanong rem nak lamrung rum pan tiket kan mau ngarung ban ngong ya VP lada ka priang ya ka reservation policy ngarung seka VP ki ong hoi te henrei pat pai ba wat sai lam bakala walong songset biet ngakerpat banga kentu ya pi karon ka por ki ibaro ngap bat puson sabisar mapi la kadi bafin beng ani kadi funyaro ndai ngangam sembuan nak mentang pengsan dia ne ban perem yakini parlok dengan song tani kowe maki ba violate ya ta jekut ka state reception policy kam dei ka issue jong pak dalbot norum kadi ki issue jong samla kadi issue jong jala balai nak kalian ka party ka ai jingmut syaka state expert committee tang ya ka job on reservation on job population mo based on demographic population tengah kali ki syai ka academic reservation syai kita ka roster ka bangi dawa bagi ban trikam prospektif kami retrospektif syai ka don ban ngaban ra ru ka creamy but non creamy layer mentak kum ngau kun amali bat kun badi waidong kini kun ya reservation policy balik ka parti kam sutu si kidon kiriu start kirunang don kiriu he kardan kim sutu ngamngai kim sutu ndai kadai tang kowe ba kim kwa yang au bru bakren bangan yai keren ndai tani kowe bali kali yai light mako panong tani kowe ladai ka agreement kabadi jongchat menriu lapan keng kumnungan chania pat iki nenga khami na parti na khamle ki ban penbut na mi parti ngale ki ban wanra ban kentiu ge ya state ban kentiu ucap menriu ban yo nongru ka VPP tinga ko panong tani kowe wan melam bakla ngamlong anti party ngalong very much anti procedure ngaklam long anti party ngalong anti procedure namaraki ka constitution kabla tho ki like nakta constitution ti maki ken riban sutu an bisar mli banga bopen kenya constitution ngaklam ni current constitution ndai ngam oi pitani ko ngamlong anti party ngalong anti procedure pai ba lema jufi ki press larade mono anti party ngamjen lami sabar makne ban kentho ik party man kersan ki wei tari ko wei ka ba aro num klet ha shoban tep ka vote lagi sau sangi nanang kren ba manga ba kayeng ka sem jonga ngin kersan upra hatu pi ong anti party ne ga dei tang ka excuse na ba pila ko ada ba pila wit yanga ne da pila wit ngamper namar licensing ada ong apo CEC bala fiwit nga pindor ji sania singa expel be nga mnokam man shukos kam ban suspend expel be ti tai di ba masuk apa pal ma jongpi tengah trai di badan hari nebuk yala di ban perem milik parlo dari tang ni koi ngadi ubri yaisa ban ngakren hani ko por lamba jofi media hakerteng joni ki sangut ki parlo ban ngalong remut tani koi nganum hun nganum pediang ada pim khot yang ni markmat to suspension ke shongopi ada pisa nga ngala ban appeal nam taban reconsider ya kani ke suspension ada kadai on the suspension ru compare khot ini ngine keren habasit abasai berkum kirang ba ngine keren lang pada kadai banga ngabakla ngong leba jofi media ngan panma ngan dem ngan ngu ya kita ki priyo bakwa ya kata nanga dari lama pibak lama pi compare ngan suong forgive and forget tadi kau bar kau bakado aku akan pau kau belum ke strong message kau bangajukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai lah ke jong ke party pikam bak fide ke norem belai pikam bak di ke clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam bak end up ya ke high level attitude manong tani kau God sees the truth but wait kita masuk akan pau habakut tiba
nak rem bang. Kung bang kuat ban rung sa party ka bang kuat ban isu. Bang anong jubab kata ka jing kali jang pin dengan jubab indirectly dah bang ong ba. Before I change my principle, I'll quit everything. Apa pen kan party pen nak ka jing lang nang mi kman dia kan sing pertai na kun. Ngatai susu bakal kam dei bang ongan oi party. Dei ngam ong ba. Syaman kela ya ka nong red. Dei. Nan ilut paro kiki. Pio. So te jima. Before I change myself, before I change my principle, I'll quit everything. Amar yang ala sa kai dia. Mayo je kai lembaga jinga politics. Mamdi ban sanya ni no. I should not trust anyone. I should trust only myself. The only true and trusted friend in politics is myself and my principle. Kita mo